الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga uripno Allah, ang mga lay paratiyaya, yataling wakman sa orasyo, isasanggay niyo para si ko kapamaganad tamo sa ilmo si kuagamatan wagama Islam. Gusto ka po makinaganan niyo kung mga wasiat o mga ulama niyo. Giyanan mga uripno Allah, na giyanan ibulawan ko mga orasyo ko kibabatug tanong sang kaya dunia. So mga kakampat si ko mga orasyo na minituntut yo sa ilmo si ko wagamatan wagama Islam. Iman to mga uripno Allah na iya pagusayin tanong na so bagu abandingan ni pantagay si ko kambilang atawi ko kaplayo-layo. So kaplayo-layo na humanisar ko tanong na adna layok yan. Ugay na adno to so malayo-layo na tumatatas o di na mapipirmaminti so kaplayo-layo kiran na adong paman di bukati na disiran di makan dadampata, disiran di makan blablag. O di na adno ta malayo-layo siran na tanto siran maka ikalilimu wala so kaya paka playo-layo kiran na miya lika ang kiran wala subhanahu wa ta'ala sumbarang-barang ang mga pipiya na doon pa man ang layo-layo aso kaya pakaplayo-layo kiran na miya sugat siran ang mga fitna, miya sugat siran ang mga rarata na miya ulugso kaya playo-layo kiran si ko kasindit na gusto kapakambuko na sa manaya na pag-usayin tanong adyan kaya kaplayo-layo si ko Islam na rin paradwin nyo sa mapya pamakingan nainibalayon kagugud si ko mga darpatano na surat niyo sa mga importanteng kukuha niyo rin naguna. Pagkanaroon na so kaplayo-layo na isang bilang ato anon na ayam ako ang kalayok ka na so malay paratiya si kuwala. Giyanan ipmatuan sa as-sadiq as-salih ayamanan yan nalayok at bilang tao. Giyanan supyangin sana unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam narkutano au manisa na makiplayo-layok na pnihatan yan pipia ayay playok yan na so bilang ataw mambu sa pantag sa swaswatiran ko Allah subhanahu wa ta'ala. Diyanan kakagimyalo Rasul sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Mata-mata na tigo Rasul ayang balasan si ko langwan o galabak na so mapni niyaton na uway aniyat kasangkotong kaya kiyang ginawa inyo agusulayok ka na pantagbusi ko dunya na sigurado din nagyuto na di tatas andad ni kada adyang kotong kadudunya iron na kalipatan kasulayok ka na upam ako aya niyat ka ko o dinyo di kang ginawa agusulayok ka na pantag sa ko akhirat na kisul diyan sa dunya. Niya ko ang kaso dunya na miniraks ka sa akhirat sa tetas so kapakapapantagyo. Sabab sa kagiyang sumipantagun si ko akhirat na ayan niyo mapipikir na lang na punggulaulan niyo na ipapantagyo si ko alungan na mauri. Naswalungan na mauri
nagira taping galabak na tumatatas so langwan o galabak si sa diyang dunia na sampai sa alungan na mauri. Gina na mauri pun wallah miali wallah subhanahu wa ta'ala innamal a'malu innamal mu'minuna ikhwa mata na yatito magaryari na so mga mu'minin na may ka ay kaya pa kang ginawa niyo na pantag si ko iman na skano yung magaryatito si ko dunia na ay mala na si sa lungan na mauri. Yanan go miado ibn Rasul sallallahu alaihi wasallam pituruyan wala la tusahib illa mu'mina di ka pakiplayok inuntabu si ko mu'min naginan maurip no Allah number 1 bilang atawan ko kapakiplayok na si ka maki lumam ka si ko layok andudun so paratiaya ko Allah subhanahu wa ta'ala nagundudun so kalaksi ko Allah ginan ikadwa na sudin yun kang ginawain na mabaluya kang ginawain si marururan si ko paratiya ko Allah subhanahu wa ta'ala iparat na diyong ko to diniudi kang ginawain na paleden ayasinganin naguaya antap na sokapakala o relisyon niyo gusto Allah so kapakabagar o kipapantag niyo si ko Allah subhanahu wa ta'ala so ay din kang ginawain na din galbakan na so ini sugu Allah nagu ipaseparyo so ini sapar Allah subhanahu wa ta'ala sa manuto na kabaloy so din kang ginawain mamis mananyan na sobra pun sa gula at tanabo katataman niyo kung hindi kang ginawain. Sabab sa isaw to kumyalo Rasul sallallahu alaihi wasallam sa iku hadith yan atigyan thalathun man kunna fihi wajada halawat al-iman. Talususun atigyan sa tao amadal munain na katuunian so mami sa paratiaya. Yung talususun na isaon adyang kuto aya kapag ipanggiginawain ka na pantag sa swaswat si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo mga uripon wallah na penutul na kasi ko layok ka adyang kuto akap kababayain kaon. Berangkon kasi kulayok kas kanyan napkebabayan ka melagid o makamamasa anta ka maka di makamamasa na penutul na kao napkebabayan kas kanyan sa ayakap kebabayan kaon na tubuhalos para si ku Allah subhanahu wa ta'ala ino to na ipupaka bagruto o relasyon o ding ginawain. Kapag di ka turo manisa ko diyan sa kababayan akong ska, masuswata kor ka, inikalimu ako Allah, sakyato na kor ka layo kakon. Yanan miyaloy Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ida ahabba ahadukum sahibahu falyuallimhu annahu yuhibbuhu. So manan yan na igira kaya babayaan o isar kano so pagarinyan na panab na rin yan akatukuan yan as kanyan na kababayaan yan. O di na miyalo ibn Rasul sallallahu alaihi wasallam tigyan na ida ahabba ahadukum akhahu o sahibahu falyatihi fi manzilihi falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah. Igira-tigyan na kaya babayaan o isar kano so layukyan na sungsi kwalay niyan na panutulan niya noon as kanyan na kababayaan niyan si Allah. Giyanan ikabayaw Rasul sallallahu alaihi wasallam isa na di may inang ka o sabad ko ding giginawain
Di niya nun na mapaturo sa perangku adiyang ko tu askan yan na kebubayan yan si ku Allah subhanahu wa ta'ala na tapangantanuman adiyang ko tu di tanu di kapaki pelayo-layok di tanu di turun ko layok tanu sa na kebubayan ko sa ku Allah sa kun pagisabutan ko ka penalamatan ako Allah kaya ako ka layok akon na di tugumar adyang ko to di niyo di kang ginawain. Barapan na adyang ko to kapasilamang kako layo ka baka to pakalalipati silam ng kaigira miya katuna kano napsilam ng kapman igira pumpelag kano. Sabab sa gito ikapumpara kata ko kapaka kaplayo kyo di kang ginawain. Ami alu Rasul sallallahu alaihi wasallam anam susun so kabnar o Muslim kuda tariana Muslim adiyang ko tanam susun na aya pagampaganaron adiyang ko to ida laqitahu fasallim alai igira tigian aminituna kaskanyan na peselamang kaskanyan na skamambu na igirang miya salam kau pagaring ka napakandudang kaon pia so salam. Di niyo simbi so salam sa pod ang mga greeting. Ibarat o good morning, ibarat o magandang umaga na gusto sa lakausan na o di niyo to o karaw adi antonay ni ba na baka ilangan dun to na amay kas kanyan na Muslim adiyang ko talayok ka kakagiya pala ka no Muslim mapaparatin si ku Allah na unan yudaan so assalamu alaikum na si ku oriano to na gukanubu bitiaray. So Rasul sallallahu alaihi wasallam na mialwi niyan igira so tao na mipun din tero sa danyang panukapakasalam na diniyo din subbaga. Mana niyan na kuan sa kaimportante so katuro tao mianunutulan na daskan yan salam sa paganay. Padapan ikanam sadyang ko tuong kambilang atay ko layok na so igiram niya kambuan so layok ka nagunyan biyentog so Allah aguminirawis kanyan alhamdulillah naturuang kaon so yarhamukallah. Dito isa hak o Muslim kuda tariana Muslim diyang kuto ay ginamya kambaan na bentog niya so Allah na tismit na kaskanyan turun kaon so yarhamukallah. Igirap man ada niya bentog so Allah na sir kaw to matatago kakagi so Rasulullah na yabuat pinggulaw lang yan na so kaptismitan yan kung mga sahabat yan na sukmentong diran so Allah. Yakay salungan at nasa kataw kung mga sahabat amya kambaan na pituro yan so alhamdulillah na pituro no Rasulullah yarhamukallah. Ada pemana isa amakaubay ko Rasul amya kambaan mambu na daun dan turo Rasul so yarhamukallah namya kagiraw ya Rasulullah na ino sigiraw apitero kon so yarhamukallah na inusak na dang karakang teruwa na tiga na kagis ka na dang abantugas wa Allah subhanahu wa ta'ala. Padapan maubali kapito sang kuto kambilang atay kulayok na so kamusawirin kaon igira manuto wa kailangan yan sumusawir ka. Wait na po sawiran kas kanyan napakataman-tamanang ka pakatuman-tamanang kasumusawir kaon si ko ikapian yan. Allahu Akbar. Nga po galang-alangi kakagiyahakar ka to ulayok ka so kamusawirin kaon sa datar kumusawir ka sa ginawang ka. Ikaw alo na so katarimaan kasi ko pamagayan yan. So pamagayan ulayok ka na tarimaan ka sa marinaw. Tagiyo to kabibilang at tabi ko tao. Lingkap suwa-suwata so baya ka ginawa
iba may kaina inibgay niyan raka dan ka ikaswat dan ka kaswatan nabangon pakilay na da ka maswat di miya kaya bubayan kasada na upun mukit sa pambagayan na buging ka sa appreciation, buging ka sa manan niya nabantugan at yung kutuhong inibgay niyan raka. Sabab sa miyaloy Rasul sallallahu alaihi wasallam at na ajibud da'i manan niya natariman niyo so imbitar o pangimbitar nago wala turaddul hadiyya wala taruddul hadiyya din yung kasuin so manan yan na pamagayan. Ini sa parunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam uba pagkasuin so pamamagayan. Agyanan na di mampuanan mapya parangay uba ka di pangasoy sa pamamagayan raka. Agya sabab sa kagya ada ka masuat agyo to na pawing to. Umiyaloy pun Rasul sallallahu alaihi wasallam aso kang giginaway na yamapya na diyang kuto ka pumbuging ka sa pamagayan ko layok ka. Sa kiyaturo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at natahadu tahabu. Ay manon yan nang bubugaya ka no sa pamagayan ka ang kano di makagiginaway. Ikasapulo na musyarakatuhu lil huzn manan yan na sulayo ka na makipugo pa kaon si ko kararata ginawa niyan. Manan yan na igira mararata ginawa layok ka napakilayan kaon mambu arata ginawang kasurata ginawa niyan. Allahu Akbar. Agiyam yaloy Rasul sallallahu alaihi wasallam tigyan al-mu'minu lil-mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Manan yan naswat tigyan sa mu'min kukipapantag niyan ko datar yan na mu'min na datar sirano sa timanawalay apya ka susulaya miya sulay o sabad susabad. So manan yan na igira mararata ginawa ulayo ka na mararata mambu ginawang ka. Wa mahabbatul khairi lahu. Manan yan na ikasapulago isa na pagkababayan ka adyang ko to akap kaad nirong sa mapya. Ipkaswat ka igira manuto amya ka kuwa sa kamapyaan. Ipkaswat ka amya ka kuwa sa tamok, amya ka kuwa sa kadato, amya ka kuwa sa manan yan na menang na adyang ko to ay kapipya ginawa niyan na ikapipya mambuto ginawang ka. Sa kiyaturo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dika tarotob so parati yaw mu'min taman sa dinya ni kabubaya ko pediyan so datal sa ibkabubayan sa ginawa niyan. So man ini na isa ko kambilangat tayo ko kaplayo-layo na diyang ko to akapakapipya ginawang ka igira mapipya ginawa layok ka kaada na matatagur kanyan ay ipakapipya ginawa niyan dataro kaya pakakuha niyan sa maran yan na menang naguso sa lakawro. Ikasapulo agudwa na so kadimpisa ang kasi ko layok ka igira manunto ad na pumakaytoon o di na adun adiron di mamaganta nandi pinsaan kas kanyan sa kadimpisa manan yan na para si ko layo arapian rakautu aso-aswat kasi ko Allah sabab sa miyaloy Rasul sallallahu alaihi wasallam man tabba min ati akhihi bil ghiba kana haqqan ala Allah an ya'tiqahu min an-nar. Sa din sa tao adi pinsaan yan so menang o pagarin yan sabab sangkuta diyon di ka pa maganta na matanas kanyan na hakyan si kuwallah kapakalida sa unwallah si kuwapoy kunaraka. Ginan mauli puno Allah isanan pia maginarapaano kaplayo-layo dimpinsan kasulayok ka o kapwa makaito no mga tao na gusto kapwa magantao no mga tao na malagid us kanyan na makadadar pa anta kadi makadadar pa
na penimpisaan ka so layok ka. Na iktiyarin ka uba manggulaw lang ibas ka ni di mamagantasi ko layok ka. Madaklanan alayok sa kanyan din magunay adi mamaganta ko layok yan. Yan diteroon asak na rin pulawanan niyo. At ito kami may ginawain na matanas kanyan na may akali-kali gitu. Sak na rin lawanan niyo dad na datarami amya kapulumam ka na matanas kanyan na miya katalatalaw dataro to na ayap no ba so mga papanada mga anta-anta kaya daan sa Arab so kang giginawain. Pedro, may kasapulo agutlom na so kasapangin ka ko paawingyam. So layok ka na panamaring ka sepangan ka so paawingyan sabab sada tao ada bada paawingyan na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na diganyan sa pirmiyo so mga tao sa panganiran so paawing o layukiran o di na datari na Muslim sa ketron Rasul sallallahu alaihi wasallam man satara musliman man satara akahu al-muslim fi dunya satarahu Allahu yawmal qiyamah. Sa tao sa panganyan so pawing o pagarinyan ang Muslim si sa dunya na sa pangan mampu Allah so pawing yan si salungan ang mauri. Allahu Akbar. O kabaya ka sa mga pawing kasang kaya dunya na pakisap ngan wallah salungan ang mauri na baluyang ka awlaw lang ka simbang kasi ko Allah akap sa panging ka kupawing o datar ka Muslim o di nayamala na sulayok ka. Ikasapula gupat na suka panabanging kaon sa suwaswat kasi ko Allah. Malagidus kanyan nagkasalimbutan anta ka pa kasalimbut na palayang karudin tabangan so pagaring ka layok ka. Sa ketron Rasul sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman o madluma. قيل وكيف أنصره ظالما قال تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصرته سمنتون diang kanan ayamananya na pagaring ka na madu dua suson udi baso pagaring ka na kahasalimbutan nas kanini punalimbut na diang kutu asu Rasul sallallahu alaihi wasallam na palayan din ini sugu suka panabanging kasi kulayok ka tabanging katigian sulayok ka apa nalimbut na gusulayok ka akasalimbutan na ini isa ko Rasul ya Rasulullah ano man ay katabangit ako panalimbut na tigian asukar nang kaon sa di makapanalimbut nagyuto din ikiya panabanging kaon. Ikasa pula gulima na ubang ka pangisi-isi ubang ka pangarumaan so pangarumaan yan ubang ka pangakapi so pangarumaan yan agyan ni isa akap ke bengkago di kang giginawain pagkada ang kutong kaputol so kapakapapanta-panta mga dato adi melayo-layo igira manuto wasial po ano isa so pagarinyan ko pangarumaan yan sa keterwaon o Rasul sallallahu alaihi wasallam so watigyan so mu'min al-mu'min wa khul mu'min watigyan so mu'min na pagariyo datarya na mu'min fala yahillu lil mu'min an yabta'a ala bay akhihi wala yakhtub ala khatbati akhihi hatta yadur ayamanan yan na sumu'min na pagarinyan sudatarya na mu'min na di kapakay si mu'min o banyan pamasaan so pumasaan o dataryan a mu'min. Ay manan yan na siyalipuan ka suprika. Sangkuto kabubayan yan mamasa na siyalipuan kaon na gyuto na marataw to. O di na diyang kuto kabubayan yan mga ruma na siyalpuan kaon na sakay pangarumon na marataw to. Padapan na ikasapulo ko na diyang kuto ubang ka pakaambukag ubang ka pamukagi sulayok ka pananggilayin ka ubang ka pamukagi sulayok ka na ubang ka
pamukagi sulayok ka kada tarwaya ka pamukagan ka na di aginawang ka. Sabab sa sulayok ka na dataro may isa-isa sunyawan niyo nagu sukap paginataw niyo sugalabok niyo sukagdan niyo na dataro may isa-isa na upama ko pumukagin ka sulayok ka na dataro ka pamukagan ka na di aginawang ka. Ikasapulo ako nam tasdikul akh wa damu takdhibi na manyan napupuratiyang ka sulayok ka. Pembenarang ka sulayok ka ira di manunutulan na pengiraw ka mataan din na benar ira di manunutulan na dinga di matero apirate akos ka ira di manunutulan na may ira niyang rakapakasas na panakaso mga tutulian si kupuso ka uban yan raka masipat is kanyan na dinga paparatayaan da bangkaon sarig si kuka mga tutulian raka mga galabag kipapantag niyan raka na nakapkilay ang kaon na bukog sa kanyan sa manuto na marataw to sa iya pakilan ka kulayok ka na tataruto panakaon so sarig kaon na gusto o paratayang kaon. Pada pa nadyang ko to ubang kan dun siya ni sulayok ka. Mana dun siya no to na igirana ni sarigian ka na inuwain ka na dang kabuong galabaka. Siarigang kanyan ada kanyan kasarigi. Bunyan raka isarig so pamilya niyan, mga watayan, tamukyan, bantugan yan, na parab na rin kang ambis sa region rakauto. Bataman ko mga sekreto niyan na adna oras na sulayok ka, na kilain ka, adna dner ka diteroon, na daan na miyan ingidingil. Na manaw to, na miyang ilaylay daan, ubad na pakanagurkano, na gunyar ka butirwa. Na diyang ko tada taruto, na miyaloy Rasul sallallahu alaihi wasallam, na paduto sa sekreto, minitapi ko amana. Na di ka pa kayo to bang katitarwa sa pwede. Miyaloy Rasul sallallahu alaihi wasallam, ida haddatha ar-rajulu bil hadith, thumma iltafata fahiya amana. Igirati ko Rasul, miyanunutulan so pagarinyo, udi na miyanunutulan so layokyo. Saya mananyan natutul, amin dingidingil na gyuto na sariguto. Na inupnuton dingidingil, ada pakatukaw niya narwarka na ubang kau to pamalataan. Padapan na ikhtiramul akh fillah. O bang kapakalilipati asaslaan kasupagaring ka si ku Allah subhanahu wa ta'ala saslaan kas kanya na pumamakingan ka gira ditero naguperatian ka igira manuto amyan nutulan pagatubang na ka igira manuto amakipambitiarer ka. So ay mananyan na madakla pisusunan akapakilan kang kulayok ka sa sasalaan ka sa kanyan igidad mi pagada pa ka na pananggilay ka ubang ka makatatangkiri pananggilay ka ubang ka badong katalikudi pananggilay ka ubang ka pagkaputol so katero iyan igira kabayatero Allahu Akbar sabab sa madakal ayaw lawlan yan na pserbak niyan sulayok yan igira ditero udi natatangkirian yan udi na napitero yan na importante na dataro dan yan manag na sa manuto na marataw to baging ka sa slasla sulayok ka sa pantagsi ko Allah subhanahu wa ta'ala diyanan padapan sa kambilang atay ko layok na diyang ko to akipo manganin kaon sa ikapdi wallah ikalimu wallah, siapnu wallah, rilanu wallah, babulaboron igira adi ayamanan yan na di makadadarpa. Diyong ko to, adi niyan kapakadadarpa na umanggulaw lang kahit pumangning kasulayok ka, na sumanga malaikat, na pagami ng kairan, na panggiraw mambuso malaikat, abugang ka mambu wallah sa dataranan. Upamangnin ka sa makalaon suriski, na giraw sumalaikat, apakalaan ka mambu Allah suriski.
upamanen kasolayok ka, akapakabugrianap kesakit, ang wiro mambuso malaikat, askana pakalidas ang kamambu Allah ko asasakit. Salin sakit pamanen kakulayok ka di makadadarpa, nakit pamanen raka o mga malaikat wallah subhanahu wa ta'ala. Niyaluan ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, وما من مسلم يدعو لأخيه بدهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. Manon yan, nada Muslim ay pumangnin yan so pagarinan na Muslim sa dinyan kapakadar pa badi turun mampu malaikat bugang ka mampu wallah sa manon yan nadatar mambuki pumangnin ka kupagaring ka. Padapan na ubang katulakon so pagaring ka. Manon yan, nadinggam baluyang, aulaw-ulang kang akapanulak sa layo. Amiyalo Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin an yahjur akhahu fawqa thalathi layalin. Di ke paro, di ke halal, di ke patot kung muslim, uban yan tulakon sa pagarinyan sa kasobraan so, manon yan na talugoy. Mahurip no Allah, na gay na sumpatan tanupo siko pemakatalingumang mga oras tano mararani sabab sa kagay gira manuto bisubra so oras tano sa 30 ka minutos na kesalak keputol keadaan sa sound o di naayad na putulon na diyan Facebook na inshallah na sumpatan tanubo ko sumpatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.